yang ngaji mic-nya dipegang ya. Halo. Yang ngaji mic-nya dipegang, yang nyimak pakai ini nanti tukeran. Ya. Pertama kan ngaji sama-sama dulu kan? Enggak. Berapa surat? 3 surat. 2 surat. Terakhir ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Harun bilangnya ini pas lagi gimana? Pas berdiri. Duduk. Nenek tunggu di bawah aja ya? Ya. Kok suaranya enggak besar? Ya, nenek tunggu di bawah aja makan. Bismillah ya. Dah. Live Live. Almuf. Ini Almulak. jangan digesek-gesek terus. Siapa juga yang geser? Biar cantik di. Nenek tunggu di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SD Al-Furqan, kenalkan saya Hurun Arizki dari kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SD Al-Furqan TV. Perkenalkan, nama saya Hurun Arizki dari kelas 5 Abu Ayub. Dan perkenalkan, ini saudara saya. Nama saya Sauya Rizki dari kelas 5 Bilal. Kami akan mengisi Baik, anak-anak perhatikan Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dijelaskan suara H atau huruf H. Jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SD Al-Furqan TV, perkenalkan, nama saya Hurun Arizki dari kelas 5 Abu Ayub. Dan ini saudara saya. Dan saya Sauya Arizki dari kelas 5 Bilal. Kami akan mengisi program Tasmi'ul Quran dan saya akan membacakan Quran surah Al-Qalam dan saya akan membacakan surah Al-Mulk. Kemudian kami akan membaca Quran surah Al-Ma'arij bersama-sama. Sahabat SD Al-Furqan, mari kita simak bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'al basara hal tara min futur summarji'al basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Iza ulku fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzarallahu min syai'in in antum illa fi dalalim kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. A'amintum man fis samai ayyah sifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Amma amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir. Walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidan ma yumsikuhunna illa fi ilma yamsikuhunna illa rahman inil kafiruna illa fi gurur. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidan ma yumsikuhunna illa rahman ma yumsikuhunna illa rahman innahum bikulli syai'in basir.
Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwi wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du yankum wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nazirum mubin. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iyya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna kaifa nazir man huwa fi dalalim mubin. Fasata'lamuna man huwa fi dalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghairan faman ya'tikum bima'in ma'in. Shadaqallahul azim. Dan saya akan membacakan surat berikutnya yaitu Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin. Waddu law tudhinu wa yudhinun. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da zalika zanim angkana zamali wa banin
Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimuhu alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Wala yastasnun fatafa alaiha taifum mir rabbika wa hum naimun. Fatafa alaiha taifum mir rabbika wa hum naimun. Fa asbahat kassarim fatanadaw musbihin an yaghdu ala harsikum in kuntum sarimin. Fantalaku wa hum yatakhafatun alla yadahulannahal yawma alaikum miskin wa ghadaw ala haradin qadirin. Falamma ra'auha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam akul lakum lawla tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna dhalimin. Fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun qalu ya wailana inna kunna taghin. Asa rabbuna ayyubdilana khairam minha wa ma nahnu asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Malakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama tadarusun. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Malakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama tahayyarun. Am lakum aymanun alayna balighatun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Am lahum syuraka'u falya'tu bi syurakaihim yang kanu shadiqin.
Am lahum syuraka'u falya'tu bi syurakaihim yang kanu sadikin. Yauma yukshafu an syakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Yauma khasyiatan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Am lakum fazarani wa may yukazzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Am lahum kitabun fihi tadarusun. Fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil huti iznada wa huwa makazum. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil huti iznada wa huwa makazum. Laula an tadarakahu ni'matum min rabbih lanubida bil arai wa huwa madmum. Fajatabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Wa iyakadul lazina kafaru Wa iyakadul lazina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Sadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya kami akan membacakan surat Al-Ma'arij bersama-sama. Baca ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasana fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-samaa'u kalmuhal wa takunul jibalu kal'ihan wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi izim bibani wa sahibatihi wa
sahih wa fasilatihi allati tuwi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awwa innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun inna azaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman yabtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qaimun walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin muqramun famalil ladzina kafaru kibalaka muhtiin famalil ladzina kafaru kibalaka muhtiin anil yamini wa anil shimali izin ayat mau kullu mri'in minhum ayyudkhala jannatan na'im ayat mau kullu mri'in minhum ayyudkhala jannatan na'im kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasbuqin fazarhum yahudu wa yalhabu hatta yulaku yawmahum alladzi yu'adun yawma yakhrujuna minal ajrasi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa zalikal yaumul ladzi kanu yu'adun sadaqah
Zalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Sadaqallahul azim. Allahumma harana biar Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa rahmah. Allahumma zakirna minhum nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atara fannahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Amin. Sahabat TV Al-Furqan, tonton terus Tasmi'ul Quran setiap hari Senin jam 8. Setiap hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak perhatikan Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dijelaskan suara H atau huruf H. Jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. Well, my hero are my parents. My mom is the best for me. When I was little, my mom patiently and lovingly took care of me. In addition, if I did something wrong, my mom would always remind me. Please learn in vocabulary in three languages. Mari teman-teman, kita belajar kosakata 3 bahasa. Lebih. Bahasa Indonesia. Tema, dan kolamun. Buku, kitabun. Mister, nulis. Misteratun. Pensil, pensa, pensamun. Penghapus, eraser, limsahatun. Hari ini saya ingin menceritakan buku yang sudah saya baca, berjudulkan When Friends Zombie, Ilmu Kedokteran. Buku ini sangat menarik loh, karena buku ini disajikan dalam bentuk gambar seperti komik. Lihat gambarnya, sangat menarik bukan? Tahukah kamu, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Pada saat itu, seorang panglima dari Habasah atau Ethiopia bernama Abraha berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Di sini ada teman kita yang bernama Farel. Hari ini Farel sedang berada di rumah paman di desa. Buku ini memuat informasi tentang ilmu-ilmu kedokteran, seperti mengapa pijat bisa menyembuhkan penyakit. Namun,
waktu panas ke atas mereka. Pagi-pagi sekali, kakek dan paman pergi berkebun. Awalnya Farel sangat bersemangat. Kalau siswa baru Ustadz ya, misalnya anak kelas 1 nih, mereka biasa bertanya, oh kita belajar apa bunda? Oh kita belajar bimbingan konseling. Untuk bermutu harus kita ngikuti standar mutu. Standar mutu kita tetap menggunakan standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya samalah kalau kita minum air mineral kan ada standar nasional Indonesianya ya, SNI-nya gitu ya, itu standar minimal. Nah, terbayang di mukanya dia senang. Itu yang membuat saya puas. Masya Allah. Dapat juara lomba gak? Pernah. Ke pembinanya siapa tuh? Kalau aku pembinanya itu Bunda Dwi. Untuk Olimpiade Matematika. Kak Alfi, kalau Kak Alfi? Kalau saya Ustadz Budi untuk mendidik siswa Olimpiade IPA. kalau bahasa Arab? Kalau bahasa Arab itu pelajaran di pondok sama pelajaran di SD hampir sama lah. Hampir sama. Masya Allah, pelajaran SD kita dengan di pondok itu hampir sama. Misalnya Abdul Muthalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapatkan 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak beranjak dewasa, ia tidak memperoleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya. Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Nama saya Dina Kamilah Izati. Dan nama saya Syahira Naswa. Hari ini kami akan murojaah tasmiul Quran, surat Al-Mulk dan surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim.
utullim ba'da zalika zanim kana zamali wa banin. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah wa yutufu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Therefore, they decided to draw a second lot. And when they drew, Mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berpuasa sampai akhir Ramadan. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, janganlah berputus asa. Mari berusaha selagi bisa agar hidup kita aman, damai, dan sejahtera. Dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, masuk surga melalui pintu Rayyan.